Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, amuin maingat, biyabantog singkatan, maingat habahasa Arab, amuin nagbaktul sindaman, amuin sawtu safiril bulbuli. In kissa nini mahaba, kissa hantaka, sin Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. In Imam Asma'i rahimahullah, hambuok siya mapanday habahasa Arab. Hazaman sin Abu Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, hambok na kura. Si Muslimin na kauna. Nagpaaon siya bang mga kato, nagpaaon siya amuin paglami-lami. Hisyusyu in sha'ir, magtatarasul. Aun mahinang niya tarasul, di mahapal sin Imam Abu Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, dihilan siya price sin Abu Ja'far. Inhilihil ka niya, timbangunin ka, tas pagsulatan niya sindaman, timbangun, imbugat niya kantian ka niya mulawan. Kaya Abu Ja'far al-Mansur, usog maingat. Usog in memory niya. Aun dua ipang-ipang niya, iban niya, babae jariya, iban sinukulan. In babae yadto, bang niya karungwan makarwa, in tarasul hapal mahapal niya magtuwa. In Abu Ja'far makaminsan sadya lumaway, mahapal niya magtuwa. In bata-bata makatuna karuan, mahapal niya. Liming ko rin naman Abu Ja'far, in amin dua iban niya nakikip. In kataan, timagna na naghinang taraso. Aun-aun maun kanya Arab. Napanday ba sa Arab, sumalam, Salamu alaikum, wa alaikum assalam, yung sin Abu Ja'far. Isyukaw, syair long niya magtatarasul. Day nga hula biyain. Long sin Abu Ja'far. Aun long niya tarasul mo. Long niya aun. Qul, pamungan. Tumagna na namuhin syair. Tumagna na magtarasul dahil doon haunahan sin Abu Ja'far. Long sin Abu Ja'far sabab sin basag sin memory niya. Long sin Abu Ja'far, inni qad hafidh. Hapal ko saan long nin sulat niya. Marayin long niya kiyapi mo sadya. Long sin kuwan lang. Hada min bunayati aqli. Hinang ko yan long niya pagtuyuan ko kami. Long sin Abu Ja'far kiyapi mo sadya. Yung kaulong niya balikan ko kayo. Balikan niya. Kaulong niya di magkakadaon pa iban ko. Ba ka pang-ipang. Balikan. Ikaw mga ipanong pa. Subhanallah. Kaakalan niya mga syuara. Simbasag sin memory nila. Pagwa sin syair, magdalisarwa. Bukadlaw na pupun-pun sila nagmimiswar at katan. Binagproblema sila ng unin jimatukan, unin solution ka na Abu Ja'far. Bihan, basag sin memory niya. Di matuwin Imam Asma'i. Allah ta'ala. Kasin Imam Asma'i, di ang problema, ano lang yung problema? Siyusuyan na si Abu Ja'far, biya inikay kita na kaya basag in memory. Law sin Abu Ja'far, inna fil amri hila. Aw lang yung technique niya. Pasarihan niyo ako, magsusunda lang ni Abu Ja'far. Inhinang sin Imam Asma'i, naghinang siya taraso. Kima siya, bang mga kato, biya siya dahil simento. Yukil niya rito yung tarasul niya. Wala siya nagsulat na katas. Yukil niya rito yung tarasul niya. Naghinang siya tarasul, mahulit hapalun. Ambil hambuk adlaw, kiyuko niya na, Abu Ja'far. Assalamu alaikum ya Amir al-Mumin. Wa alaikum assalam. Siyukaw. A'rab. Hambuk lang niya, Arab, magsisiyar. Lang si Abu Ja'far, ang siyar mo ba ako? Lang niya ba? Insya-Allah ta'ala. Qul. Bissalam. Ibn an. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل نوسن أبو جعفر ما له هيك هذا كمنتن الإمام أصلا الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طب 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 لي طب 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 لي
Abu Ja'far nag-itong bang pilin, tab. Rumpang siya. Lama, ano yung tab yan? Haling, tab. Problema na sa siya. Sain na mo in kusog sinunaw na ni Arakala katabangan ng kusinduan. Himuntin yun, Imam As-Suhaili. والطبل طب لي والسقف سق لي شوى وشاهش نونين لون بيلن نang نجيو سنبل بقينا كسل والكل كعكع خلفي ومن حوينا لو بسمان لو سن ابو جعفر يا اعرابي يا لون يا بقى بتقول بكم غلام بلو لون يا هونيتا لو سن ابو جعفر يا امام يا أصمع يا أعرابي ده ما يمكن سولة إن بمون تناليلا نقول لوني يا أمير المؤمنين لكلوني مرامة لسوي أو نبت لوني سندل ما يتنبع ليوكس كلوني انترسل في الرخاء ليوكس كلوني سن بقاء أمد لوني بقاء كونتا nasyaka ilin Abu Ja'far sambil pagtimbang nahakot katanin halom sin kabinet sungman mi ginabuhin Imam Asma'i kabistuhan siya sinamuin iban sinamuin Amirul Mu'minin Abu Ja'far law niya ya Amirul Mu'minin paista pa law ng usog yaon bangka ko law niya hi Asma'i Asma'i asal siya kakilahan bantog may kadulasa na sambil nagpiskas, sambil rendon, nagkuhan sila paparilan niya, sambil nagsunod. In syahid, in Imam Asma'i hambuk, adlaw kahunitan siya magpahamsin tarasul sin Banu Hudayl. Mahunit yung bahasa nila. Nanglag siya, siya yung makatabang kanya. Tiyudluan na siya sinmano siya. Kadto kaulong niya, aung bata-bata dahil ha-Quraysh. Kadto kaulong niya. Ingan niya long niya laga, ingan sin bata-bata yan, ingan long niya sin tao yan, Muhammad ibn Idris. Naglag na siya, sambil katudluan na siya, matlong niya Muhammad ibn Idris. Pag kita Muhammad ibn Idris, sibi-sibi. Amunin nilong na tumabang ka kung mag-explain sin kuwan. Amunan. Ingat sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, banghabahasa. رضي الله عنه وعن جميع سلف هذه الأمة. لأن إمام الشافعي رحمه الله كان عجوبة حنبوك شرينها من أعجوبة أمو إن مكعجين يا راسل الله تعالى من الحديث ويرهم بأس كنيا فسندم الإمام الشافعي جيم وإنتني ما بتأ بتوتسيا كان له ذاكرة فذة basag si memory niya yudrabu lahu al-mathal bang memory sambil pagsabutong sin mga kaiba na magkikissa basag si memory niya wallahu ta'ala a'lam bang amuin sahih in kissa niya sa pagsabutong nila aun duwa nag-discuss Farisi Persian discuss karon nagpahukumin duwa yaon paqadi nagpahukum sila pakul siya yung hinang saksi. Hindi siya makahati habasa Farisi. Pagkasubukan niya, uno lang nin, ikaw lang yung saksi lang na uno lang yung nakisin niya. Sabot niya yung kataan, hindi yung niya. Bukon niya basa. Napal niya. Inhamok yung uno lang yung nakibihain nilaw. Subhanallah. Kahatiyan mo lang yung maana di, napal ko sa niya. Kana ujuba, Imam Shafi'i. Fi dunya, aalam. Rahimahullahu ta'ala, bang siya magbasa kitab amuin bang niya basa unin palagnan paragraph tabunan niya ni karuha mayta sabab bang ni hiukab kuddanan simmatan niya mahapal ni karuha before sin palagnan bang kuddanan sin pangatod الإمام الشافعي رحمه الله كان أعجوبة ang ganda yung Imam Malik rahimahullah ta'ala pagkita niya kan Imam Shafi'i long niya in yaku yuflih fahadal ulah. Banglaw niya aun tao, mahinang popular susungon, mahinang siya long niya famous yung tao yan, amo na long niya bata-bata yun. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala.
malaggo ng sungan sin imam. Long sin Imam Malik sin bata-batahin. Radiyallahu anhu. Pasandungun. In Imam Shafi'i rahimahullah qara'a al-Qur'an wa hafidhah wa huwa ibn 7 sinin. 7 tahun pa siya hafal niya ng Qur'an. Ang dhahri ko. Ang dhahri ko. Hafal niya ng Qur'an, misan mo pagbaliskat ng Qur'an. Subhanallah. Nangadji siya rin doon ha Makkah. Inkataan halong sin Makkah bilit ka niya. Sambil mapuas man siya nangadji ha Makkah, 5 siya madto pa Madina. 5 siya pa Madina, nangadji siya kan Imam Malik, Imam Dar al-Hijrah. Relate niya kating pagkita niya kan Imam Malik rahimahullah, long niya puas asarap, ulong niya nakasud pa Madina, si mambahay nga ulong niya ha Makkah amuin Masjid An-Nabawi. Dito long niya kita kun Imam Malik rahimahullah ta'ala, falamma waqa'a basaruhu ilay o alay, hibtuhu haybatan azimah. Pagkita kulong niya kan Imam Malik niya manaw ha Masjid Nabawi, hibtuhu haybatan, biyang gawa kulong niya sabsin personality sin Imam Malik makahanggaw. Bi'abud manaw Imam Malik rahimahullah. Aw niyan tao biya na turun mo, subhanallah ya. Tawag lang. Sa kanilang si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, nagpata mga kulong ni hambuk amaun. Mabaya kulong ni mga jikan Imam Malik. Diyan ni nagbisa ni Imam Malik. Sa si Imam Malik kinsum, kadto ko pa majlis, mali pa masjid, dakaw magbabas sa kayo. O magbasa pangadyo nila Muwatta si Imam Malik. In Muwatta, kitab si Imam Malik, kalaon na hindi, aw Muwatta si Imam Malik, ahadith, hadith kata, maghapal. Dakaw lang niya magbabasa kayo, ba't ko magkahapal. Nalaw si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hinakulong niya magkalalihan o magbabasa, hinakulong niya ini ako, makabasa kulong niya siya. Nalaw si Imam, kalina. Nagkinsum yun ng Imam Shafi'i rahimahullah, biyabasa siya sin Imam Malik sin mo. Nalaw si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, siya yung nagsuy-suy ka. Kaba kulong niya magbasa, sin kitab, sin Muwatta, silingkat, simbasahan ko mag-anok-anok kini Imam Malik. Mapuas na kulong niya magbasa amin last page amutan na. Amin mabut na kulong niya palas. Yan pa kulong niya si Imam Malik zid. Zid ya fata. Kanapi pala niya, basa pa ko. Hati nga ni Imam Malik waktu magbasa ni Imam Shafi'i kana yartah. Biya masanang nakumanin pangatayan niya sabab sin lingkat iban sin lingkat sin tingog si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ingat niya magbasa yung makharijul huruf. Bukom biyasin kayo, walang bata, mga mangadji, biyasin majagjagin at bang mamasaw ng andalan mo mo yung kimat yung ginulog justice yung kulunta. Barangay hall yung mga sampot. Kawayan mo humundong na magpun. Il-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, Il-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, mang siya mamasa, kana yataladhadu biqira'ati al-Imam Malik. Masannang Imam Malik makbul. Yanun siya sin Imam Malik, zid ya fata. Sambil siya iyan sin Imam Malik, ya Muhammad. Yan Muhammad ibn Idris. Ya Muhammad. Kato, ya Muhammad, inna Allah ta'ala alqa ala qalbika nuran, fala tutfi'u bil ma'siyah. Ya Muhammad ibn Idris, inna Allah ta'ala biyutaman ng pangatayan mo sahaya. Ilmu. Ayaw mo siya kungay sa hayan sin pagmaksya. Parihala amarayaw, aw sungun mo lang si Imam Malik rahimahullah ta'ala. In Imam Malik rahimahullah, bang siya magsawi kan Imam Shafi'i, basahon si Imam Shafi'i na hadith lang si Imam Malik, basaha balik. Di na umato din Imam Shafi'i, basahon kanya hifdhan. Minsan, Imam Malik, landuin kub na hinang niya murid din Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Sambil in kitab Muwatta sin Imam Malik ibuhan hadith nahapal sin Imam Shafi'i halong sin pila bulan na. Pag-abot niya hang putaw nahapal na kitab Muwatta sin Imam Malik. Mga biya inibata, subhanallah, ujuba. In ingat niya
dihilan na siya idin singkaybanan mga kaulamaan, makajari na siya magfatwa in ummul niya hangko tag 5 taon. Dihilan na siya, authorized na siya magfatwa. Aw waktu pag-asubuh ni Imam Shafi'i, doon pa'y kaguruhan niya. San noon mo ang guru, in magjumawab mo rin. Nga din atin niya, bright, in tao yan, brilliant Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, aw waktu pag-asubuh magjawab, yaon yung guru. Pagdihilan siya, pagtukutan siya sing guru niya, magdihil jawab. Jawab niya. Ang putag 5 tahon pa'y Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, kasal siya, abun tiyuhutan na singkaybanan mag-ifta. Pag-ubos na Madina, wali al-qada'a fil Yaman. Sinikat man siya Madina, nahinang siya hambuk qadi. Ang mga katijad, asyari'a, dahil doon na hula Yaman. Nara siya pa, Yaman. Na, doon man ha Yaman, aun nakura sin Yaman, zalim, o mangin. Maan niya, maidgil. Sinikat man in Imam Shafi'i, di man niya gingan niya, ginangan niya fitna in Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. That time in nakura sin hula Islam, Abbasiyun. Mga Abbasiyin. Nakaan yung history po asin Ali radiyallahu an, nakasin Hasan, anak niya, sahang karay datud, yung pag nakura, dihil niya na pa, Muawiyah radiyallahu anhu. Yung Muawiyah munain mga Umawiyin. Mga Bani Umayyah. Pag-usim pilatahon nakasin Abbasiyin. Family Abbasiyin. Pag-usin Abbasiyin nakasin Uthmaniyin. Amunain Ottoman Empire amuin halas niya Turkey. Paghulog sinamuin Uthmaniyin amuin Ottoman Empire, sambil pa biya wala na nakatindugin Khilafah al-Islamiyah. Last na amuin dahil doon ha Turkey. That time in nakura Harun al-Rashid, hambuk Abbasi. In si hambuk nakura sin Abbasi. Time yadto aun pagkakaluhan sin Alawiyin iban sin Abbasiyin. In Alawiyin ini amun mga anod na ito. Sababin pagkaluhan nila pasana sin politics nila. Sababin mga Alawiyin na kauna yadto suportahan sin mga Shia para ganun sambil amuin maging kilab. Maging kilab niya tinya magkudeta. Hinangan fitnasin amuin nakura sin Yaman Imam Shafi'i gil niya duwal niya nagdasuy-suy fit naman tuawn long niya siya min taud nila Yaman bihaon nagpaplano sila maging kilab. Magkudeta sila kan Harun al-Rashid. Ang tuwid Imam Harun al-Rashid piyasakgaw sila kanina. Hambuk din ha mga nasakgaw amunin Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala narasya that time pa Baghdad. Dahil dunin amuin pagparinta Baghdad. Hawak to sin Umawiyin in sentro sin Islam dahil doon ha Syria. Pagkasin Abbasiyin na 5 pa Baghdad. Na in Baghdad yaon na Iraq ha. Mukumbesin aon nag-history ka kuyo. Tuan nagpuno na lang ni Baghdad iban Iraq. Nung kumbuk na siya. In Iraq, iban si Baghdad, Ambu. Asima, atin niya Unubayn. Capital city sin Iraq. Narasya. Lang sin kaiba naninwalo kaigan Allah Ta'ala. In Harun al-Rashid, hukum sila. That time, aun maingat guru kiyawa sin Harun al-Rashid, murid sin Imam Abu Hanifa, mga kato, siya ning guru gagandilan na kauna ha Iraq. Ingan niya di Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Murid sin Imam Abu Hanifa. Ingan niya, Muhammad, okay, kasulat. Dina, Muhammad ibn al-Hasan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Right hand yan si Imam Abu Hanifa.
Ang mga katusyain, gagandilan bang Iraq.